super zvuk u tvom autu za jedan dan? Stvarno, sad ćemo vam sve detaljno pokazati. Pozdrav i dobrodošli u studiju Audiomanja. Danas ćemo pričati o najčešćem rješenju problema naših klijenta. Kako vrati zvuk i učiti ga bolje. Vremenjem zvučnici automobilima gubi kvalitet i najčešće zahtijevaju zamjenu. Prije toga klijentu je želeo da zvuk bude mnogo bolji od fabričkog, zato ćemo uradili vibru i zvučnu izolaciju передnjih vrata. U pitanju je Audi A6, a situacija je takava da trenutno ovdje radi samo jedan zvučnik, lijevo prednji, u vozećim vratima. I kao što kažu, prvo je vrijeme da to promijenimo. Skidamo sve 4 tapaciringa vrata, zamijenimo zvučnike i uradim vibru i zvučnu izolaciju u передnjih vrata. Kakav je zvuk sada, neću ni puštati, nema potrebe. Ali bit će veoma zanimljivo čuti rezultat poslije svega. Ovdje vidimo da je oprema prilično dobra. Kod u audio je ovo drugi nivo oprema, drugi audio komplektacija. Sljedeći nivo već dolazim su srednjetoncem zvučnika, no dok su niskotonski zvučnika u svojom kućištem. Šuma i vibroizolacija vrata dodaće više komforta takom voženju, ali bismo bili još bolji zvuk, radimo vibroizolacijom kućišta za niski tonceg zvučnika. Sa automobilom se očigledno već radilo, ova vrata su rastavljana, vidimo provode ambijentalnog osvjetljenja salona. Uzimajući u obzir starost, ovo je već klasičan problem. Nedostaje polovina žabica, a one koje su ostale više ne rade u parametrima. Te stvari naravno treba zameniti, to su potrošni materijali. Prijatno je što je ostala fabrička zaštita od vlage. Obavezno moramo da je sačuvamo kako prljavština i dalje ne bi ulazila u salon. Nakon otvaranja obavezno pripremamo površinu tako što je prebrišemo rastvorom alkohola. Veoma je važno da materijali koje budemo nanosili lepe što bolje. Prvo, nakon otvaranja vrata i pripreme površine, nanosimo veoma važan sloj vibroizolacije na unutrašnju stranu. Pre nanošenja, ništa manje nije važno zagrejati ovaj list i pripremiti bitumensku osnovu da bi se zalepila za metal. Približna temperatura zagrevanja je 40-45 stepeni da materijal bude dovoljno vruć, ali da ruke u rukavicama mogu da izdrže. Veoma važan korak je i prikatka materijala. On je namerno podeljen na kvadratne sekcije kako bismo vidjeli gde je prošao prikatni valjak i da ne bismo propustili nijedan deo. Tamo gde vibroizolacija nije dobro prikatana, vremenom se zbog kondenzacije stvara vlaga, koja će u budućnosti izazvati pojavu rđe na metalu. Prikatka se radi od centra lista ka ivicama, kako bi se izbegli mehurići vazduha unutar materijala. U stvari, ovo je najduži i najzahtevniji proces u zvučnoj izolaciji automobila. Za najbolji rezultat je u suštini dovoljno 70-75% pokrivenosti površine, ali mi preferiramo da zatvorimo oko 80-85%. Sloj bituma ima odličnu adheziju sa metalom, a sloj folije povećava krutost i odbija infracrveno zračenje. To znači da je zimi u automobilu toplije, a leti hladnije. Automobil duže zadržava toplotnu izolaciju. Sljedeći sloj nakon vibroizolacije je sloj zvučne izolacije. Koristimo penastu gumu debljine 6 mm. Ovdje je veoma važno minimizovati praznine prilikom spajanja jednog lista sa drugim. Tako je efekat zvučne izolacije mnogo primetniji. Ojačanja metala u vratima namerno ne zatvaramo. To je neophodno kako bismo minimalizovali stvaranje vlage ispod zvučne izolacije. Sljedeći sloj je dodatni sloj vibroizolacije koji nije ništa manje važan od unutrašnjeg. U ovom slučaju niskofrekventni zvučnici imaju svoje sopstveno kućište i nema potrebe da zatvaramo sve otvore i pravimo nešto poput akustičkog štita. Ovdje to radimo radi povećanja komfora prilikom korišćenja automobila. Tokom rada list se hladi i dozvoljeno je dodatno ga zagrejati sa strane folije. Kada je već zalepljen, kako bi se održala njegova temperatura. Što gušće i bolje prikatamo list vibroizolacije, to će ona bolje raditi. To je veoma važno. Na nekim delovima moguće je kombinovati debljinu materijala od 2 do 4 mm radi još veće krutosti i čvrstoće. Ovako izgledaju vrata iznutra nakon obrade vibro i zvučnom izolacijom.
Akustika koju menjamo u prednjim vratima je dvokomponentna. To su midbass i visokotonski zvučnik. U ovom modelu Audi visokotonac se nalazi u tapacirungu vrata. U svim narednim modelima već je postavljen ispod vetrobranskog stakla. S polja je prilično teško razumeti koji je od ovih zvučnika bolji, ali iz iskustva mogu da vam kažem da je to bez sumnje Hertz. Ima mnogo lakši difuzor i počinje da radi od prilično niske frekvencije, otprilike od 4000 Hz. Postavljamo zvučnik na njegovo mesto i fiksiramo ga crnim termolepkom. Ako niste znali, to je najčvršći lepak od svih mogućih boja. Nastalo je vreme za midbass. Kao što vidimo, oni imaju sopstveni volumen i to je veoma dobro, ali nedostatak takvih kućišta je što su prilično tanka sa velikim površinama plastike koje rezonuju i vibriraju i time gubimo toliko važnu elastičnost vazduha unutar kućišta. Za borbu protiv toga koristimo istu vibroizolaciju koja značajno povećava krutost zidova i višestruko poboljšava odziv zvučnika na niskim frekvencijama. Ovdje je najispravnije odabrati najveće ravne površine bez ojačanja i rebara krutosti i njih dodatno ojačati vibroizolacijom. Postojanje sopstvenog volumena za niskofrekventni zvučnik omogućava nam da zadržimo fabričke konektore. Prečnik Hertz zvučnika je standardnih 165 mm, tako da savršeno leži u fabričko kućište. Veoma je važno sačuvati sloj sunđera između vrata i tapacirunga. On ima veoma važnu ulogu, ne dozvoljava prašini i prljavštini sa ulice da uđu u salon automobila. Ovo ispred nas originalne fabrične zvučnike i Hertz seriji DH koje ugrađujemo. Ako ih uporedimo, prvo što upada u oči je veličina magneta. Upravo on je zadužen za snagu rada zvučnika. To znači da će i kvalitet takvog zvučnika biti više. Druga bitna razlika je membrana. Kod fabričkog zvučnika ona je napravljena od papira. To je urađeno kako biti bilo što lakše i kako on je biti morala da se dovodi velika snaga. Kod Hertz zvučnika osnova membrane je takše papirna iz blok lakoće, ali je sa prednje strane prektivena specijalnim materijalom koji je čini znatno čvršćim. Zvučnik tokom rada trpi velike deformacije, što loše utječe na zvuk. Kućište kod fabričnog zvučnika je plastično, što također podleže deformaciji. Kod Hertz je metalno. Također veoma važna razlika je prisustvo crossovera. Komponente koja deli zvuk na niski i visoke frekvencije. Što manji spektar frekvencije zvučnik reprodukuje, to i radi kvalitetnije. Crossover zadaje zvučniku uski spektar frekvencije. Fabrični zvučnik je radio s čitavim spektrom frekvencije, kao širokopojasnijeg zvučnik. Hertz zvučnik radi u opsegu niskih i srednjih frekvencija. Ako podvrčujemo crtu, nijedna iz ovih razlika sama po sebi nije drastična. Ali kada sve sabere, dobijamo znatno kvalitetni zvuk. Zadnja vrata ne obrađujemo zvučnom i vibroizolacijom, ali menjamo fabričke zvučnike za Hertz. Obratite pažnju koliko je veliki tunel, odnosno bunar, u kom se nalazi zvučnik. To baš i nije rješenje napravljeno zbog zvuka. Verovatno je postojao neki drugi inženjerski cilj. Sama cena proizvodnje fabričkih zvučnika neminovno dovodi do toga da se nakon 7-10 godina korištenja jednostavno isuše, raspadnu i zahtevaju zamenu.